Yes, come in. Oh, biteze. Ah, Mu makuru. meza. Meze neza. Meze neza. Amakuru y'imiti. Ni sawa. Akazi bimeze bite? Ya. Wanokoe sisi. Wanokoe. Watokowe. Ja. Siko kababaza. Sisi wamfashije kabisa. Ntago ndi kureba. Siko kari kakwishe. Vraiment. Nakuru kari kameze. Urakoze wana. Urakoze kabisa sisi. Wana urakoze sana. Vitesse. Sawa. Wana urantabaye wana. Wale nyine. Oh, witwa nde? Witwa Louise. Louise. Urakoze kabisa nange twabarana. Wajya gahera. Nari nashi. Wana nayo imeze nabi so. Usko kari akantu kari kanje. Bibaho nyine nanjye karanyishe ndi kugenda nyine burano ko. Ariko agiye no kunyara mari. Urakoze kabisa. None se byihe kugana hehe? Nyine ndatashye. Uratashye? Mu rugo ni hehe? Nyara hirya. Ntari yarinde. Okay, ni byiza. Abantu sha nanjye ubwo nta hirya gatoya tu. Ntago ari kure. Mbese ngubu uri ku niho ukorera cyangwa niho mu rugo? Ubu uboneka ryari se muri weekend cyangwa se uboneka nyine no kucyumweru. Umanshi. Okay. None uba gushaka se yakubona gute? Nyine ni kuri phone. Abana kabisa cyangwa kuza gushimira wana. Kabisa nje nshaka kuza gushimira kuri amfashe. Siko kari akantu katera mutwe. Wamfashije se basi ndabikunda. Nimba nakugoye. Wamfashe kandi Mbere yanjye. Wabona kasi. Ariko wa mukobwa mukorana nyameza atewe ko ntajya kunda kumubona kenshi. Ndaza nkahita ninjira mu biro simenye gahunda ntongera gusohoka tanigira handi. Araho bimeze neza. Neza bashimira. Kuna barakazi kenshi abamukiriye. Nibyo tugomba kuvuga nyine tugiye mu kazi nibyo. Okay. Mfite utuntu rero ndimo nigaho nanjye hano. Ntabwo yakanye. Okay, nibyo byiza. Subira nabi. Sawa urakoze. Kazi keza. Sawa. Okay, murakoze kabisa. Uri umuntu mwiza rwose. Uramfashije hano kumva umutwe. Nzagushimira nzakwishyira nabyo bakorera sibyo? Okay. Uramfashije se mukanda. Murakoze vuba. Ngamamagara nanjye yawe nyine. Okay, nta kibazo. Sawa. Ewana, ndishimye. Rero nanjye ndashaka gutaha urabona bagiye kwira. Ko wihuse se? Nise ko ari zo saha z'umukobwa agomba kugira mu rugo. Nta kibazo wavuga ko wagize ku mucuti wawe. Bamitana mu rugo. Oya n'abantu beza nkawe ndakeka. Oya. Ababyeyi ni ababyeyi umuntu agomba kububaha. Nibyo? Nibyo. Ntabwo nakurikira gahunda ariko mu by'ukuri. Agiye ahubwo. Uragiye se? Ntacyo nkugeze imbere gatoya. Ntacyo bya gutwara. Okay. Sawa n'ukuri.
Ferdinand Sisanza. Ok, tuzangiye ko umuntu wambaye ibintu babaye kabari. Barimo bamutse bajya barwaye. Kirezi kiti. Arwaniye kabari. Okay. Reka yigeho. Ndaza kagiyeho ndaza Alo Ferdinand, iki kirego ndabona ibi bintu urabishyira director kugira ngo abyigeho, hanyuma nibishoboka wenda biraza kungarukira kugira ngo afate umwanzuro wabyo. Nyaruka uze mbiguhe ubimushyire, hanyuma baza kureba turabifatira umwanzuro nyuma. Okay, banguka. Sawa. Hanyuma izi makuru zishyire director araza amaze kumuvugisha abanza byigeho, hanyuma gufata umwanzuro. Ikirego cyawe kivutse kwa sekreteri natwe namwe murakireba mu kintu kimwe.
inyuma. ariko baragenda ndeba ku bagabo b'inshuti banjye bashaka abandi bakorera se ubu ntabwo bajya banshima ibyo ngibyo Oya sheri chatwe ziba ni ibintu byinshi na business burya zibamo. yewe mu kazi nyinshi Bibaza umukunzi ko Serivisi ngwino hano ndibaza nimba hano abasirikare babo banasigaye n'abantu bareba cyane kuko n'ubu ndibaza kuri wa muntu ndeba hariya arimo arandeba cyane pe yakomeje mu inzoga yanjye ariko ntabwo ari kugera ku nzoga bitewe n'uburyo mbangamiye oya. Akabari ni mu kabari. None se kuba yakora iki? we hari uburyo umuntu akureba ukabona yuko iwe muri we hari ikintu Ese muraziranye ku buryo watekereza icyo wese abona uriya muntu rwose ni ubwa mbere mubonye ndagutoroshye. Nta mpamvu n'imwe. ese ntabwo twakwimura ahantu twicara wenda hatwenyine cyangwa tuzisige twigendera Niba wansohokanye uba wansohokanye. Ese uzaba usohokana inkuru ugendagenda ko wateguye aha ngaha ku cyumba ko twaheruka. Nta kibazo. yuko ari uriya muntu Nimba ari kureba nta kibazo. ntaribi Keretse nimba hari ibindi muziranye. Hari ibindi muziranye? nta bindi tuziranye izi ndi kubona ni ubwa mbere mubonye Nta kibazo. Twemera. si ibi nakubwiraga bose uri seriveri hano No. Icyo kibazo. Ni iki? Sheri? Yeah. Ndabona ngo umuntu araje turi gusangira n'umugabo. Inzoga yari igiye gushiramo. Mbona arayifashe arayinyweye mbona aratangira. Mbonye amukubita ingumi agwa igihumbi. Ahubwo se ntabwo wamfasha? nuko bigenze ukamutabariza Wagira vuba. halo halo kuri polisi hano hari ikibazo tugize hari umuturage uhohoteye mugenzi we aramukubise bikomeye mwadutabara mukaduha ubutabazi bw'ibanze hakiri kare samu yakoze turategereje nta kantu ntabwo baraje bamugezeho
Set. Rekera aho ngaho. Mira neza. Okay. Merci. Yes, ibi byagenze bite? Icara hariya tuvugana. Urakoze. Okay, noneho kino kirego reka turi ku mutwe ajya kugitere tujye kugikurikirana, reka dufate indi timu turi bujyane kugira ngo ducunguze uburyo umwete kugira ngo ibibazo bijye gukomeza kwiyongera. Tugiye kujya ku kirego kiri hanze, tugiye kujya gukurikirana wowe nawe tugiye kujyana wowe kujyana no kujyana n'ijyana ibintu dosiye nimba ameze neza. ndabona nta kibazo kirimo. Sawa.